सांसें मेरे साथ चलती है ओ हम सफर ओ हम नवा शर्त में तेरा हुआ ओ हम सफर ओ हम नवा शर्त में तेरा हुआ ब्लाइखेनो हामजाक बायनाय जे चिनी अरुणाचल प्रदेशनि जतोनि रोजाबना गोरों जे जेलि काई तामान बो फायनाय अरो एंके काई बनकारि बो चिनी पारमिता रियां संरक एंके काई पारमिता न कारि ताई सर्गश्री संरक फायनाय एंके काई सिकां संरक फायनाय कक्टंगो एंके शर्मिलि संनि ग्रुप डांस अरो फायनाय तंगो खाथांसा एंके अमति हायकाय चिनी खुमुलुंगनि जे ट्रेडिशनल को जे मोसानाय इनको जे चिनी मामिता गोरिया मोसानाय बर बर फायनाय कक्टंगो इनका आबो बायनो जों खाख्लायो ब्लाइखेन नायथाव गुंगानो चिनी ताख्लायनि ट्रिं इनको इनका ताइ जों अमनबो जों इनको सानो नायो जे ताख्लाय जेहेतु सारा तिरफ्रानो स्टेट लेवल मीटिंग इनको खालिया ट्रिं खालिया इनका आबोनि बागैनो इनको फायनाय तामिननि बागै चिनी ओ जे मूवमेंट फॉर कक बरकनि बरनो जों फातेरिका बर बर फायनाय इनका अबका 21 तारिखनि चिनी प्रोग्राम Bisini, otong Malaysia, Tring Bisi Kwtal no Lamsogo Malaysia, Tring Bisi Kwtal no Lamsogo Malaysia. Oh Malaysia, oh Bising oh Malaysia, oh Bising Phai bagi Joto bangsa ke. Tini Tring Palainan, Tini Tring Palainan, Tini Tring Palainan, oh jatuh song Tini Tring Palainan. Nai Bisi Kwtal Phai bai di ta kuro Phai bai di bu kuro Phai bai di ta kuro Phai bai di bu kuro Nai Bisi Kwtal Lamsogo Bisi Kwtal Nai Bisi Kwtal Lamsogo Bisi Kwtal Tini Tring Palainan, Tini Tring Palainan, Tini Tring Palainan, oh jatuh song Tini Tring Palainan. Bisile ki feeling agak jadu Bisile ki feeling agak jadu Langsung naik ke Tamin orang sayoy, langsung naik ke Tamin. Yak bayago Mochwngwi jatino Yak bayago Mochwngwi jatino Tongkhe lagi kini nisaro, oh jatuh song Tongkhe lagi kini nisaro. Lamsogo Bisi Kwtal
jotrono khulumbai kha puilano phainai Tring Bisi Kwtalni wngni khapani khamjama te chibai norokno yafaro phainai 21 December Tring Bisi Kwtalno lamsongnai bagai ang phai tongo kwaini athai bario ang norokno poinai agana guni tongnai te kwchali jotono norok songai baksa phainai ajagao samung bai musung bai khlainai sin Tring Bisi Kwtalno seng palai lainai lamsolai rai hain bagai norok jotonon kobogo phaidi ajagao malai lai 21st December 2024 Tring celebration haikaba Bisi Kwtal haikaba New Year jirba kotor ku khlainai celebration khlaijana Mwkthang tongo Khwnaini athai bario ani team Asaimaha musical band with angsak baithang gubin tei entire joto team members rok phai sok painai athayo asalo jotono homdong ke o Bisi Kwtal palagine jotono phailedi hambai. Hello everyone, ang Phai Tongo Khwai athai bario khathansa dance troupe no tubui Norok bai baksa hom dodamkhe Chini Tring Bisi Kwtal no yachak sawnani bagai this 21st December aboni bagai khapangni takuktei bukuksong Norok jotono no angkoinai Khwai athai bari amchayo phai chingmai baksa Tring celebrate khlainani bagai lumka hambai Khulumka ani khazan tahokte buksho ang adong jumwatia and this coming 21st December ang Phai Tongo Khwai athai baribo norway baksa te Tongkhe thok Tring no palai nango so joto no malai nai see you all there hambai taklai Tring Bisi Kwtal palainani Phai Tongo Chini Khwai Ramchandra Ghat ni athai bario 21 December phaidi seng jotono Chini Tring Bisi Kwtal no lamsoklainai athai bario hambai. Hi everyone, I'm Mariam, Phai Tongo, 21st December, Khwai athai bario Tring Bisi Kwtal no celebrate khiniye so no joto ba aro no malai nai joto no phai ne mambo ye kamojo khaksaha khulumkha joto khajane chiprasa lokorokno ani hamjak mong te chibaya farhoro taklai Tring Bisi palaina bagai ang parliamentarian Phai Tongo 21st December Khwai athai bari amchayo joto no ang kobongna musongo Phai palkhe tongthok Tring te Bisi Kwtal no lamsokna bagai hambai Tini Tring palaina Tini Tring palaina Tini Tring palaina Ojaku song Tini Tring palaina. Hello everyone, I'm Rupesh Deburma. Phai 21 December of Phai Tongo athai bari amchayo Tring celebration khaina baginai. Ang Phai Tongo Chini Asaimaha bain bai so je music lover music jajanai borro norong Phai ne chingbai Tring no celebration khabe baidi naithothok tongthothok dudum dadam ke Phai di chung Tring no palai lainai asugnu norong Phai na tapokdi hambai. Khulumkhan salkisang debarma Phai Tongo ni Khwai athai baribo norway baksa Tring Bisi Kwtal palina bagai on 21st of December so don't miss out dati no malai bye. Hello everyone. This 21st December 2024 khathansa dance troupe Phai Tongo norway baksa Tring Bisi Kwtal palina bagai so Khwrwngwi Khwnaia along with Jeli parliamentarian and many more so be there. Hello everyone, Khulumka Jotono ang Basran Devarma Phai Tongo Phai 21st December Norway Baksa Rwchapnani musamuni Bising tiklai Asaimaha musical band by Baksa Chini Tring Bisi no seng palge yasa sonani bagai awan bagai ang kobongnai Jotono na pandao Phai chung khatung lainai thai ngake Khwai athai bari hamchayo. Hello Khwai, ang Sorgosri Devarma ang Phai Tongo Norok 21st December athai bario Chini Tring Bisi Kwtal no lamsongna bagai tai Norok jotono koyo phaidi chung jotono pal baksa ke Chini Tring Bisi Kwtal no lamsong layano jotono belai khe hambai.
Taklani Tring Bisi Kwtal no Yasak Solene Bagi Sing Joto Khatun Khajang Lajak Takute Bahusong Ang Milton Deberma Joe Martin Nibo Sinizago Tai Awahikano Norni hosting yang Phaitongo Ramchandra Ghat by Khobjak Khwayo Athebari Kamyo ang Phaitongo so sing Joto aro phalenai tai Norway Baksa sing Tring Bisi Kwtal no Yasak Solene 21st December. So don't forget to be there at Athaibari. Sing Joto arano pal kai malaleye Tring Bisi Kwtal no sing Yasak Solene. Pari. त्रिपुरा मैं हूँ जेली काई तामिन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को डेट इज ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए। तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं। याद रखिए 21 दिसंबर ट्रिंग फेस्टिवल वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा। तो गाइस सी यू ऑन 21 दिसंबर। लड़की तू है बड़ी बुम्बाट आहा आहा उलाला